Amatersko pozorište mladih trupa Milenijum vam predstavlja nešto sasvim novo. Muzikl Mačak i Pijetao Radmile Smiljanić po Branku Ćopiću u adaptaciji režiji Slađane Zrnić. Premijera predstave subota 27.8.2011. godine u 20 časova u Domu kulture. Ulaz besplatan. Vidimo se. Kada ga vidim, srce mi lupa, sve me je strah da ne čuje on. Obrazi čudno mi vatrom zaplamte i snage nemam da mu uđem u dom. Noćima ona je budna zbog njega i tada smišlja šta li mu reći, a kad ga sretne prosto zanijemi i samo misli kako uteći. Samo da ne misli da na njega se ljutim, a opet slutim da mi srce zna. Znam šta ću, sve ću u pismu mu reći i tada ću se predati našoj sreći. Noćima ona je budna zbog njega i tada smišlja šta li mu reći, a kad ga sretne prosto zanijemi i samo misli kako uteći. I samo misli kako uteći.